Nau mai ki whakamiere. Nau mai ki whakamiere. Welcome to Whakamiere, our podcast where we share reo Māori translations of stories. Today's Paki Poto is Te Ngeru me te Tame Heihei by Aesop. There are two kianga hou in this kōrero. The first is ngutu ngutu ahi, and it means nonsense. He ngutu ngutu ahi noa iho tā te tamaiti ki te matua. The child just spoke complete nonsense to his parent. Our second kianga is tōroke, and it means get stuffed. Ho mai te kotahi rau tāra. E hoa, tōroke. Hey, give me $100. Bro, get stuffed. Ka reare mai ngā taringa, listen out for these kianga in the kōrero. Ka hānea nā hoki te noho, whakarongo mai e hoa mā. Te Ngeru me te Tame Heihei, nā Aesop. I mau tētahi Tame Heihei I te Ngeru. Ā, ka whakarite kia kainga ia. Ka mātua uia ki tāna kaupapa. He aha o ti koe, tāna I ki atu. E hāparangi I te pō. Nāu e kore nei tētahi e tāia te moe. Tō roke, tā te Tame Heihei. Ka tangi anake au mō te painga o te tangata te take. E mōhio ai ia, kua tae ki te wā kia tīmatahia ngā mahi. Eki, tō ngutu ahi hoki. Te kōrero a te Ngeru. Kua pōhehe koe mena koe whakapai nei, e kore au e kai parakuhi nā ena kupu. Ko te kiko o te kōrero, ka hore he pati e tautia kina ai te hara kore I te kai whakawā tūkino. The Cat and the Cock by Aesop. A cat one day caught a cock and resolved to make a meal of him. He first asked him, however, what defence he had to make. "What reason can you give," said he, "for your screaming at night so? No honest body can sleep for you." "Nay," answered the cock, "I only crow in the service of man, to tell him when it's time to begin work." "What nonsense you talk," said the cat. "You are mistaken if you think that such an excuse as that will do me out of my breakfast." The moral being, no plea will protect the innocent from the unjust judge. Tēnā rā koe I tāu whakarongo mai ki whakamiere. Thank you so much for listening to Whakamiere. If you've enjoyed what you've been listening to, it would be amazing if you could take just a few minutes to rate and review us on your favourite podcast app. It makes a massive difference in helping us to be discovered by new listeners. If you'd like to show your tautoko in another way, we have a Patreon page. For just $6 a month, you get early access to every episode of Whakamiere, PDFs of every Paki Poto, access to a supportive reo Māori community, limited edition merchandise, as well as complete access to the back catalogue of content, which is now more than 100 posts. Better yet, if you're a kaimahi in Kura, Kohanga Reo, Puna Reo, or schools in Aotearoa, we're giving you free access. Simply email whakamiere@gmail.com from your staff email address and we'll send you a free Patreon link. A massive mihi goes out to our Patreon supporters without whom this podcast couldn't be ad-free. If you have friends in whānau who might like our kaupapa, please share it with them as well. You can also follow us on Instagram. If you'd like to get in touch with us about the podcast, you can email us or send us a message on Instagram. Ko Taurapa e mihi nui ana, hei a kua nei e hoa mā.